Zazpi itxaso eta kolatuak. Esta nueva edición de la bandera de la Concha. En categoría masculina, el sorteo realizado ha deparado los siguientes resultados. Por la calle número 1 en la primera tanda saldrá Orio Baby Autos. Por la calle número 2 Sierven a Bahías de Vizcaya, hirugarren kaletik lehen biziko txanda horretan San Juan Zumelek, eta laugarren kaletik Kaiku produktua hariko da. Lauziak, eguerdiko amabiak gain ditugu, atención, a punto de comenzar esta nueva edición de la bandera de la Concha. En categoría masculina, ahí están ya colocadas en perfecta posición las 4 embarcaciones de la primera tanda. Kaiku produktua bandera goiata, abiatuda. Eta masa nolako lana egiten duten lauzi hauek. Hasi besterik ez da egin, orain lehenabiziko 100 metroak egin dituzten lauziek oso parekatuta estropadaben lehenabiziko une hauetan udaldiari dagokionez oraintxe ikusi-printzak ateratzen azten dugu lehenorokoan. Kamera baina ikusten duzue oso xaretuta daudela zerualdeko hodeiak eta eguzkian aurkitzen ari zaigu. Haizea ere, ian nabartzeko moduan ez da, bera, kilometro guztien abiatunan zain, hemen. Venga, Orillo! Badia barruan duguna. Venga, Orillo! Kantauriko kaitxiki honetako txoko ilun batean Karibeko garnetan zanda Terrano banazurratanaka Itxas bilak asko baina ez naiz iritsi Itxasoa eta zerua batzen diren marraotara Ez aldakizu arnasa falta zaidala Errekan gora noan bakotzian Arrainen antzera itota Itxasotik apartatzian Arrapatu gaituzte Tabernako argiak Marinel bakartion Bizi modu tristia Kamareroak taraizo Daukagu partitzia Portuetako lanien jura Marrazo gozetien ozkada Lapurtutako bihotzate txikiak Dauzkat itxas labari junet ozeano azpian Ez naiz txintxo bekatu gabia
zuten printzipia. Infernuko ateak zabaldu arte, itxasoari zor diot nere gorpuzta izatia. Ez aldakizu arnasa falta zaidala, errekan gora noan bakoitzian, arrainen antzera itota, itxasotik apartatzian. Harrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakartion bizi modu tristea. Camarero ataraixo Skener korrondia, egun sentiarekin daukagu partitzia. Harrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakartion bizi modu tristea. Camarero ataraixo Skener korrondia, egun sentiarekin daukagu partitzia. Hori jotarrak komunika basei bat balada minutuko kadentziarekin ari dira honetan arraunean, gainean dute Diagoa puntori, 61 metro besterik izekien gelditzen, eta adi egotu gara, zenolako denbora egiten duten. Hori jotarrek puntu horretan, 20 metro besterik ez, diaura egiten hasiak dira, oraintxe jakiko dugu, bemeniko denbora. Hori jotarrena, gauzena, bederatzi minutu, bederatzi segundu, hogeita hamabi, eguneko tiempo provisional. Para Orión, 9:19:72, a 6 segundos estaría Caico con 9:26:72, Pierden en tercera posición a 8:31, 9:28:03, mientras que la embarcación San Juan Darra estaría en cuarta posición a 13:67 con un tiempo de 9:6. Pierrena, hirugarren postuak etuke, 12 segundu eta hamaika eunenekora, itako denbora bederatzi minutu, 12 segundu eta 0 euneneko, eta Saumatarrak izako genituke, Diagoa puntorretan laugarren, bederatzi minutu, hogeita hamairu euneneko, barkatu, hogeita hamairu segundu eta hogeita emeretzi euneneko denborarekin. Estos, como decimos, tiempos provisionales del punto de Diagoa, veremos qué es lo que nos depara esta primera tanda en los próximos minutos. Txabalken babestutako Kontxako bandera gozazazu. Disfruta de la bandera de la Concha, patrocinada por Chabal. De San Juan se le queda a la par del barco aquel oscuro. Oye, guapo. Chulo.
Eguerdiko amabiak eta amalo minutu jaun Andreu. Eta biziko txandan ari diren laguntziak hortxean dira. Poetake eskapado honetan, elfuerako horretxe mila eta 200 metro inguru gelitzen zaizkielarik. Hori jotarrek hortxe jarretzen dute eta biziko postuan gorka arantzarri azruilan eta duten arraunariak hortxeari dira. 5 a Kaiko. Poeta po, baina adin Kaiko gainan dute eta lau segundu besterik ez. Zizio honetan gogoratu. Iampan 6 segundoren aldean dutela, 2 segundu diete Kaiko arraunariek. Hori jotarrei, orain lau postean hortxe dabiltzan. Zierrera berriz. Ya está en calle 2. Horren postuan nabarmen gelditzen ari da. Hori jotarrekiko 14 segundura eta San Juan darrak atzera goraitik laugarren postuan 21 segundura. Hori jotarrak izango gaita ezkertzen parada gutera beratzen ari bai, Dabil Zunian ari dira beraz bi guztiak Danian Elkapen estopadan, Morillo, Jauntarik handik, 6 segundoetan lau aurretikora gelditu zela, Argietarrak ezak egituen eta Morillo bigarren, Morillo tarrak hirugarren eta Morillo tarrak dira, eta biziko txataletan orain, Argietarri eta biziko postuan ari direna. Guarten manera, zaten zientia, etxe, ikuarako mila eta metro hori jotarrei, betik aurrerakoak erabakigarriak izango dira estamos equipos prácticamente estamos entrando en el tramo decisivo de regalo. Vamos a ver si son capaces de mantener esa primera posición en el momento de la distancia en el plan de primeras embarcaciones tiene que aproximadamente 4 segundos. Por la primera plaza, seguidos de Quiervena, esa tercera posición, a 14 segundos respecto a Orio, mientras que cerrar nuestra primera tanda en estos instantes, la embarcación San Juan Darra, en la cuarta posición a 22 segundos con respecto a Orio. Seguirá la opción. Joder, son motos, si quieres comprar un coche.
Están entrando en los últimos 300 metros los remeros de Orio y por el momento están consiguiendo mantener con firmeza esa primera plaza. 3 segundos los que separan a Orio de Kaiku. Kaiku que está remontando también con fuerza desde que tomaran esa maniobra de Boda, pero Orio que sigue también con claridad manteniendo esa primera posición. Atención, estamos ya en los últimos 100 metros. Azkeneun metrotan sartu gara. Oriotarrak 17 kilometro orduko abiedura horri egiten, Kaikuerekin zikintzia arreunean, adin egorari, Oriotarrak azken, balanakarak ematen ari dira eta... Hortze Orio, hortze aberean. Adi horrein ezartuko da eta Juantarrak batetik bezera sartuko dira elua puntuan San Juan da Bentzat Bendiko demora Estos son los tipos provisionales, señoras y señores, de esta primera tanda en categoría